Uy. Bahay namin parang may sumabog na naman. Ang gulo ng bahay. Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Kakarating ko lang talaga ng bahay. Literal na kakapasok ko lang ng bahay. And diretso po akong magluluto kaagad para pagdating ng mag-ama ko, diretso kain na lang kami. Tapos pahinga kasi lunis na lunis po ngayon. Busy kaming lahat. Yung araw busy. So, importante na masarap yung pagkain natin mamaya. May mga hugasin pa po dito, pero tas lang yan. Diyos mio. Tulong na lang kami. Tulong na lang kami ni Ruth mamaya na maglinis. Mag-ano lang po ako ngayon, fried rice, tapos yung chicken ko, yung lumpia, initin ko lang galing kay Fatima. And then may spaghetti din ako. Depende kay Ruth ko at kay Ana kung anong gusto lang kainin. But, yun. Magluto na tayo. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay po kayo. Ay, kanina, sobrang busy sa trabaho. Hindi man siya sobrang yung marami, super daming orders sa trabaho. Pero kasi sa umaga, ano lang kami, 2 or 3 sa umaga. So, busy talaga ba? Yung kaibigan kong si Fatima pala, yung anak niya, birthday ng anak niya nung Sabado. Kasi nga birthday ng anak niya po nung Sabado, hindi po ako nag-vlog no kay event nila ba. So, gusto ko din pong magpahinga noong weekend. Hindi po talaga ako totally nag-vlog noong weekend. Nung Sabado, yun nga, birthday party ng anak ni Sis Fatima, yung si Bear Hayes Vlog or Family. First birthday ni Baby Axel. Doon po kami sa kanila. And then, nung Sunday, sa umaga, si Ana tsaka si Ruth pumunta sa swimming lesson ni Ana. Tapos, afternoon, pumunta po kami kay Rina kasi na-pick up kami ng imbutido tsaka balikbayan box kay Rina. Thank you, Day. And sa nanay pala ni Rina, thank you po sa panonood. Nakalimutan ko po yung pangalan nyo, pero thank you po sa panonood. Yung nanay ng kasama ko sa trabaho, si Rina ba? Nakikita niyo sa vlog. Nanonood po pala siya ng vlog natin. So, nag-video call kasi sila ni Rina nung dumating ako sa bahay ni Rina. Ayun. Nakita ko siya saglit. Thank you po, Nay! Kailangan pala namin grocery Nuna ko na yung bacon. Gustong-gusto po ito ni Ana, kaya hinahaluan ko na ng bacon yung chunks, big chunks talaga siya ng bacon. Hinahaluan ko na po ng ganito. Kasi bet ni Aling Maliit. Yung imbutido ni Rina, ko din. Ipiperito ko siya. Mas masarap kasi pag perito siya ba. Yung cake na Fatima, ang sarap. Napadala rin po siya ng spaghetti and pansit tsaka lumpia. Kaya sob na po kami tonight sa dinner. sob na kaagad. Thank you. Gusto ko medyo sunog-sunog tong Hindi man sobrang sunog, pero yung lutong-luto talaga yung bacon. Agoy, hindi ko na napakita yung pag ng egg tsaka rice cake. Hindi ko pala na-press ng record. Ano ba yan? Hinaluan ko ng konting tubig para hindi siya masyadong dry.
Visit ako dito. Tapos itong lumpia niya sobrang sarap. Lumpiang legit na lumpia. Lumpia Shanghai talaga. Tapos yung winner na winner tong spaghetti na to. Ay, para nasa Pilipinas. But anyway, mag-ready po muna ako no. Tapusin po muna to kasi parating na yung aking mag-ama. Out na po si Mr. and pipick upin niya po si Ana sa daycare. Tapos, uwi na sa dito para makakain na kami. Hi, titas! Ito I like this and this and lumpia. You want lumpia also? Sige na, eat na. Naka You use the fork lang. Use mama's fork. So With noodles and with spaghetti. Help, mama. Oh, it smells so good, na? You use mama's fork. It's makalik! Na hi, titas! Hi, titas. Smakalik, papa. This is Rina's embutido. Nee, Anna. Jouw eten. Fish. Yakkie, Ito, may isda po ako dito, kaya ayaw ng dalawa. Yakkie, pakkie. Sabo, uy, papiskate ka dyan. Ay. Housework, papa. Dat zo'n beetje. Especially dat voor Hollandaise. Eita! Galet. Que bom, ah. Mama, Sponsor, galet? papa. Ana, galet? Wat is dit? The one from Rina, it's meat. Oh, I can try. It's the little... Oh, you. She has a lot of food. Are you sure you can eat it all? Maar ik ga hem niet helemaal opeten. Okay. You can just eat the spaghetti, Boang. I won't eat spaghetti. Oh, goed. We still have spaghetti in the fridge if you want. There's also cake. We doen die boodschap voor tomorrow, hè? Nee, we still have cake in the freezer. Ja, voor jou. Maybe tomorrow night we can. Gaat de boterham helemaal leeg? Boterham helemaal leeg? It's makkelijk. Ik heb Rina's fish. I'm so excited. And not too much lagi. Ikaw, dagan ka kagibutang good. It's not hot. Ay, ikaw na gila. Tas ako ni Mali. Oh, not the lumpia. This one lang ay. This one. No, ik moet echt niet. May kay lumpia? Klein stukje. It's already open. Ako ang kakain ng paig ng lut ng kuan. Eita! I thought you were gonna say Smakelijk. I ate at work. Like what's that? Bonjour. Bonjour. Gutom kay kulang oy. Vis. Vis is gezond, hè? Oh, papa, ik vind het echt niet lekker. Mag ik wel proberen? Nee. Ik vind echt klein. You try the meat from Tantarina. Mama, ik wil vis in die mini proberen. Okay. Heel in die mini. Sommige kan lekker zijn. De eerste mama vindt hem ook lekker. In de Filipijnen doen ze heel veel eten, wist je dat? Ik doe het zelf. Ik vind het hard. Ja, maar het is ook Because zacht. it's fried, that's Ja, maar er why. zit ook een stukje zacht in als je lekker vindt. And Ik vind die ook een beetje zacht proberen. Is dat I fijn? will get you a softer side. Een beetje zacht Softer allemaal, part. want deze is zacht, hè? Because the side part is crispy. It's not hard to eat. It's krokant. Maar even niet lekker. Niet lekker of wel Try lekker? that side, that part. Want er zit nog een tand vast. Stuck to a teeth. Doe daar wel even losmaken. When we brush your You teeth mag later, proberen. it will be out. It will be out. Ja. And you like it? Nee, Nee. niet lekker. Mag wel, als je lekker vindt, vind je Nee. lekker. Niet lekker. Ik vind het ook wel lekker. Yeah? Shall I give you the whole thing? Yeah. The fish is lekker. Did you like your day? Did you enjoy your day at school? Maar hoe mag je zo op vrijdag? Nog 4. Nog 4 nachtjes. Oh, Mama.
Nou, mama, ik mag dit één nachtje mee naar huis van Yara nemen. Echt. Dat had ik gevraagd. Toen mocht ik dat. Are you sure? Dat is lief, hè? Yes. Really sure. Oké. Vis is echt lekker, hè? Ja, die nog hier. Hm? Ja. The lumpia is really good, like lumpia. Mama, Filipino Mama. lumpia. De one bij But this Fatima. one is burnt. De one bij Fatima was goed, man. mama, This one is by Fatima. It's really full Mama. of meat. Yeah. It's the meat, not the vegetable, hè? Yeah. It's just a Mama. meat. That's lumpia Shanghai, Papa. Ja. We don't know like Filipino lumpia, we don't put noodles. mama. Mm. Deze eten is ook mijn lievelings. Oh, yeah. Dit eten. Wow, Filipina girl. Filipina, yarn. Wat moet ik er? I'm gonna go there. We will go to Tante Loina on Saturday, okay? Tante Loina's birthday. Yay! It's Christmas birthday. Christmas birthday. Was anders. I was a little bit dizzy in the morning. Like I was really nervous, like shit, I don't have medicine with me. But it went okay? And how was the work? They shift you everywhere? No, I was just in the fridge there and also covered the automat. Papa, Ja? wil jij de hele spaghetti? Wat je thuis wil! Maar is dit ook niet? Nee! Hier, nog een beetje dan. Als het Nee, erop nee, is, heb je hier papa. nog heel She veel. has to eat that first. Heb je hier een noedels? Kijk dan. If you don't have spaghetti anymore and you still want spaghetti, I will warm up more spaghetti. We still have it. Hé, heb je McDonald's? Maar toen had mama niet gegeven. Crazy. Crazy. Niet gekregen, maar mama heeft die meegenomen. Ik wil van hun krijgen. Hè? Ik wil van hun krijgen. Van McDonald's gekregen. Ja, dat bedoel ik. Ja, daar bedoel ik. Ik wil jouw visbak gehad. Voor jou gehad? Hoe is het? Volgens mij is het lekker warm. En mama zit op mijn plek. Op mijn plek. Kunnen we van doen? Ja. Bezo. Bezo. Schat, Bezo is ook bang, hè? Wie heb je gespeeld dan Bezo? Met Yara en met Mara. Met Mara. Maar, wow. Ja, als Yara weg was, toen had ik met Mara gespeeld. En toen was ik even alleen aan het spelen, eventjes, en toen met Mara. Als ik bijna naar huis moest. Mama, ik heb heel veel tekeningen. Ja? Bij school. Op school of deze ook? Denk ook. Oh ja? Ook van school. Eentje van school. Lang after school lang, but are you excited to go home? No. No? Why? Alleen knuffelen op de bank. You En excited? televisie. That's why you're excited to go home. Because I'm always excited to go home to see you. Weet je dat? No. Nee? Maar mama, ik vind met handen veel beter voor pakken. Oké, dan you. Dat is oké. Maar als we bij de restaurant zijn, dan moet je vork en lepel. Maar mama, ik heb een... Dat is oké. Maar mama, Oh. ik heb bij school
van de popoe een restaurant. En dan kun je dan kun je ook telefoons. 3. Oh? They have like a restaurant spot. Papa gaat morgen naar de kapper. In de pauze. Nee. In de pauze? Nee, niet naar Sheila. Doe bij het werk. Wat? Niet bij Sheila. Ik doe op het werk in de pauze keek bij de kapper. Dus als je papa ziet morgen naar school, Maar papa, dan heeft papa al een nieuwe haar. maar papa, ga je hier dichtbij? Mijn papa's werk dichtbij. What do you think of my Dutch after 5 years? Sorry, Maar wat? papa, What do you think of my Dutch after 5 years? Heel goed. Ja. Good. Nee, sometimes I Maar say papa. Ja, oké, ja. papa, ik bedoel niet een andere keer langs jouw werk, maar hier langs. Nee, Danny, je doet bij het werk. Want dan kan ik in de pauze terug gaan. Papa, Ja. hier dichtbij kun je op de iPad kiezen. Hè? Ja, dat klopt. She says that. What? But the new one, she says that. I don't know from who she heard that. That you can do on the iPad which kind of haircut that you want. What kind of what? Haircut that you want. She told me. I don't know how she heard that. I think they show you the style. Maybe that's why. Maybe at school they. Mama, eerst had ik hier bloed, maar nou niet meer. Dat Eten. komt er nooit meer uit. Eten. Wat wil jij voor toetje, papa? Cake? Je hebt nog de cake, hè? Oh, that one. Yeah, I'm pretty full. I ate a lot in my break. Ja? Wat did you eat? Frikadellenbroodje, hamkaasgezand en yoghurt met daarbij. I bought yoghurt, I left it at work. I think it's good for tomorrow. Ja, best goed. Heb jij yoghurt gelaten op werk? Ja, voor morgen. A few moments later. Grabe talaga to si Rod pag umutot. Nakakamatay ang utot niya. Grabe. Iba talaga, guys. Iba yung utot niya. Parang, ko ba? Si Ana andun po sa taas, sinabi ko na mag-ano na siya. Magbihis na ng pangtulog, tapos mag-toothbrush na, mag-clean na ng mukha niya. Ay, grabe, nakakapagod ang araw na to. May mga documents po akong sinend sa trabaho ni Mr. or sa email niya sa work para ma-print niya bukas. Kailangan ko po yung lahat. Kasi, mag-a-apply na po ulit ako ng pagka-Pilipino. So, yun. Punta po akong embassy sa Wednesday kasi may appointment na po ako. Magiging Pilipino na po ako ulit. So, masaya. Kasi automatically, nawawala pala yung pagka-Pilipino natin pag nag-ano tayo ng ibang citizenship. Pero sa Dutch na side, normally, isa lang din dapat yung citizenship mo. Pero, may exception kasi kasal kami ni Mr. before ako nag-apply ng naturalization para maging Dutch. So, yun yung exception na sabi ng Dutch na side na pwede kong i-keep ang pagka-Pilipino ko. However, sa Pilipinas na side, once na naging citizen ka sa ibang bansa, nawawala automatically yung pagka-Pilipino. So, that being said, kailangan mong i-reacquire or kailangan nating mag-apply ulit sa pagka-Pilipino. Yun. So, at least may ganyang option ba. Kaya lang, malayo po kami sa embassy. So, kailangan talagang magbiyahe ba. Ngayon, hindi ako masasamahan ni Mr. kasi may trabaho siya. Si Ana din. May school. So, si Oma at Opa po ang sasama kay Ana sa kanyang swimming lesson and sila din yung mag-pick up kay Ana sa school. So, buti na lang, no? And yung schedule pa na binigay sa akin or nabigay sa akin yung schedule nung nakaraang weekend. So, nung binigay nila sa akin, una Tuesday, sabi ko, if possible na i-move siya sa Wednesday. And naging okay naman. Na-approve naman. So, na-confirm naman nila yung, binigay naman sa akin yung Wednesday. Kasi ngayon yung day off ko, diba? So, yun po yung gora natin sa Wednesday. Mag-a-apply na po ulit ako ng pagka-Pilipino.
Ayokong i-give up yung pagka-Pilipino ko. Of course, sa pag-travel yung yung pag-uusapan, syempre, mas powerful yung Dutch na passport. Pero ayokong mawala yung pagka-Pilipino ko, syempre, no? But yeah, yung mag-ama ko po ay nasa taas na. Nire-ready na rin ni Ruth si Ana para mag-relax and para matulog. Ano na dito? 6:40. Kasi nag-change tayo ng time. Dapat 7:49. So, nafe-feel ko na kaya pala medyo antok na ako. Kasi around this time, nagre-relax na kami ba. But yeah, yun na po yung araw natin, no? Walang bonggang-bonggang ganap. Ano lang talaga normal na busy na day. Busy ng araw sa trabaho. And then, uwi ng bahay, sa pamilya. And mag-prepare ng dinner. And syempre, mag-bond with family. I always look forward to coming home sa aking pamilya, no? After ng mahabang araw sa trabaho. Syempre, gano'n naman tayong lahat, no? Pero ako, yung excitement ko talaga, makakasama ko na yung anak ko, yung asawa ko, ganun. Parang mag-relax na kami, ganun. Char. But yeah, I hope okay po kayong lahat. And kita-kita na rin po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panonood. See you. Doei. Mush, mush, babush.